I was born in Edenvale. Grew up ngihlala endlini yomlungu. Mama was a domestic worker. Bekethi myena makeza ngapha eKasi. Angishiye kulelo jaridi lomlungu ngihlale khona. Grew up there. Lo ngihlala khona. Went to school. There was this primary school called Sandringham. Sandringham, and I stayed with that white woman ngahlala until ngiya ku grade 3 when they moved and went to Germany. So umama waphelelwa umsebenzi kanjalo samele ukuthi sichifte ukuthi ngiyohlala eThembisa. When mangifika eThembisa ngafika ngahlala kwelinye ikasi abathi kuseTiteng. Ngahlala eTiteng ngilongikhula until ngenza grade 4, grade 5. Then we moved from eTiteng, sawuhlala kuphi eVosmos. But not at the address that I'm staying right now. Sawuhlala kwenye indawo engase hostel. Sahlala lapho masuwa lapho ke then bese 99 sakhane siyohlala lapha la sihlala khona manje. For my side, I can say ilento le Thembisa was a fun place to stay in. Thembisa bekuyindawo emnandi Thembisa plan ukukhula wami because umama ngasho ukuthi bekena ilento le indawo bekedayisa kuyitshwala. So into engayisho ukuthi already likhule lizama ngendlela yonke ukuthi sibe sharp empilweni. At the time he was an absent father. Sometimes once in a while bekenokuvela. The first time I met my father weza wazo kahle bekedlula and drive itaxi. Uyadlula fika yapaka lapha yana mama yangibiza. Ozala, I came. This is your father. My father. Okay. I didn't know my father because I'm still young. Angazi ukuthi kwenzakalani. I just accepted Jabula. Then that's when I met my father. But there was this time when I really needed him. Shouthi kwenzeka ukuthi esigela. I wasn't okay esigela. Benginokuphuma esigela nabangane siphuma esidoje esikolweni. Sambe swelento lena sambe maybe siziyele eCaptain Park. This other ngetrain. This other day uyangithola i-timer. Kahle ngimvakashela endlini kwakhe la hlala khona. Wangikhuza wathi lento yakho ukuthi ulokuze eCaptain Park ngesikhathi sesikole angiyifuni. So I didn't take that seriously because I'm still young, anginankinga. This other day umama yangithuma ukuthi hamba kubabakho uyolento le uyocela imali for i-school trip. Ngiyasuka ngihamba ngiyakuye timer ngisacela ilento le. As that guy didn't even talk to me that day. Ngishanga empama phambi kwabantu erenkeni. After ngishanga empama, he left. I thought maybe umuntu obuyayo. He left me at Captain Park and went when they called him wathi usendleleni eEastern Cape. That day i-timer lami langishiya erenkeni. So kwangaba naleyo nkinga leyo. Khuluma no-driver one lapha abeke khona ubonile ukuthi kwenzakaleni. Ungigibeza vele ngabuyela back eKasi. Angibuyele eKasi stress angaba khona. Not knowing ukuthi zofika point ukuthi ngibe nalelo valo for yena. So bengakho sharp ne-timer lami mina. Yeah, mva wakhe ukuthi angishaye that day sangisaba sharp mina naye. But we had that communication between thina sobo-two, but kuthi nje sibe sharp nje moyeni grand ne. Bro, mina isigela ngagcina ka grade 9 isigela. That was my last time esigela. When was it? Around 2010 ngesikhathi se-World Cup. Ngesikhathi se-World Cup, that's where I first encountered my first incident yokungena ejele. Yeah. Sesigela late that day bengumjita bekethanda sports sokugijima. Even namanje ngisayithanda isports sokugijima. So kwenzeka this thing yokuthi
esigela kind of a troubled child. Yeah, being troubled kahle. This thing of not having a father around. Okuzongiguide ukuthi this is how kumele uphile. Le nto leyo ngiyabona ukuthi ingathi zange yabashaphu kimi. Not having a father figure ukuthi angibonise ukuthi into eso empilweni azange yabashaphu. But Skela bengumuntu ohluphayo. In a way ukuthi nongenza ama homework nokuphuma esigela hambe Skela bengibhuli ke. Bengibhuli esigela benginobashaya abantwana esigela. And that thing ikhule nami le nto leyo. Khule nami straight le ukuthi being a bully. Khula nami even to this day isangifikela le nto leyo. But as umuntu owazi ukuzibonisa ukuthi kahle yini emele ayenze empilweni. So fika isikhathi sokuthi ibe khona le nto leyo, but kube khona nokuthi ngizikhuze mina because la sengibuya khona ngibonise enye impilo. Already zange lamphatha kahle lento yami ukuthi ngiyekele isikole, because I had a couple of incidents that led me to ukuthi ngiyohlala estradini. I've once lived estradini maybe close to 4 months eJozi. Yazi singamajita besiphila nje impilo yokuthi cela nje abantu imali nani into ezinjengalezo. So I got to a point ukuthi this is not the life that emele ngiphile. In that couple of 4 months ngihlalile estradini, ngihlala nabantu ababhemayo, ababhema ama-drugs, ababhema ugwayi, glue. An incident that happened between me and my mother this other day before ngiboshwa. Ngiphuma endlini, it's a weekend. Phuma endlini, still young, already langitshena ukuthi akathani mangihambe ebusuku. Phuma endlini ngihamba ngiyolentelena nabangane, sihamba sophuza utshwala. Masophuza utshwala that day, when I get back, it's late. The only thing akayishoyo kimi, buyela la ubuya khona. Okay, makethi ngibuyele la ngibuya khona, sifike ngihlale lapha ngaphandle, ngihlale ngaphandle. Isikuthi akavula, akaphumi nokuphuma azongibuza ukuthi kwenzakalani ngawo. Lento ingangiphathi kahle because already lami belengishaya hayi kancane. Belengishaya already belinokuthola intambo zikagesi hlanganise lingishaye ngalo umchayinelo, imophu, anything nje iphini benginokudonsa nje already lingishaye ngalo. So I ended up ukuthi ngibe like yabona uvalo lokuthi njoba mangathiwa ngiyangena endlini uzongishaya lo muntu lo. First things first, ngiyabona isikhathi siyakhuphuka, lo muntu akaphuma akasho nix. Qala zithi ekseni, first train engenayo from Elentole station gibele yona. Ngithi ngizobona ukuthi training isaphi. Thatha training hambe ngayi training, ngihleli ngaphakathi training, ngishaya uvala angaze ngibe nendaba yokuthi kwenzakalani. Training ngengahamba nayo angazi ukuthi ngiyaphi. Ngengahamba nama amajita bengihlala bekungabangani bami besidotsha nabo base esikoleni abahlala esangweni. So makunjalo sahambe lento lena ngigibele le train, thatha train izongihlisa epark station. Mangifika epark station, fika ngithola kuvaliwe epark station. Thatha training ngibuyele emuva kune stage esingapha bathi Dorfanteng. Ngiphuma eDorfanteng ngifike ngihlale khona lento le ngifike khona lapha eJozi. Ngazi umuntu eJozi, ngiyafika nje eJozi ngiphithizela istrati sonke saseJozi until kanti ngizohlangana nalabafana ebengilongidotsha nabo esikolweni. Hlangana nabo bathole bahleli lapha ngaseJubert Park. Hleli khona lapha eJubert Park. Abathi intwana khambani. Intwana sengivelele inkinga zasendlini mfethu angazi nokuthi ngenze njani. Intwana nazwakala uzobloma nathi la. Afike ngihlale nabo amajita. Ngabe nenkinga yabo.
ngihlale until that point ukuthi ngize ngiyothatha ngiyoze ngiyofika khona lapha eShelter. Yazi yabona masolambile bro, masolambile straight. You have this thing yokuthi okay, I see these guys, they are doing it for ukuthi babheme. I was doing it because bengilamba, and njengoba ngilamba kanjena benginokufika that point ukuthi no, manje sekumele ngenze noma yini ukuthi ngikwazi ukuthi ngithole into engizoyidla. Find someone, sisiza ngiyacela, sisiza hayi kabi, bengicela nje ilento lena nje ithura nyana nje ukuthi nami ngikwazi ukuzithengela isinkwa yabona sisiza. Hayi, you'll find abantu bazokunika, you'll find abantu isuka mani wena lana, yabona into ezinjengalezo. So it was there ukuthi ebengiphusha mina ukuthi ngikwazi ukubheka estradini. Sometimes besinokuhamba siziyele kubo Rosebank, simo emarobotini eRosebank, just hlalisa izandla ama-sign ukuthi icela ukudla, into ezinjengalezo. Yizo nje izinto besikwazi ukuthi nje ngiphile ngayo nje leyo ndlela. Estradini you'll find ukuthi kunomuntu ocela imali for ukuthi ayosiza ngecraving yama drugs. You'll find people estradini, people that honest people, ukuthi they just want ukuthi bakwazi ukwenza njani, bakwazi ukuthi badle. Some people didn't go estradini because ngoba bayathanda. Abanye babo baye ngoba babhekene nezinkinga zasemakibo. Athi mangisuka lapho ke kwaba into ukuthi there was this shelter ebizwa nge-Twilight eseHebrew. This other day ngihambela, I saw leyo ndawo leyo. Mangifika lapho kuleyo ndawo leyo ngahamba ngayozingenela phakathi lapha, ngabuza ukuthi lana kwenziwa kanjani mawufunda yokuhlala. Bangichazela ukuthi kwenzakalani. Then ngafika ngahlala khona. Mangihlala khona ngaphusha nje leso sikhathi leso, ngageleza baze bangithatha bangifaka esigela. The meantime ngisasesigela long busy ngi-attenda lapha yana, ila kuzovela khona sho ukuthi khona umuntu owatshena umama ukuthi anele simbone eJozi. Mayifika lapha yana kube yilonto ukuthi bangithatha bangisa kuphi back endlini. Umama wala ila khona wangithola khona lapha lento le eShelter. Thatha ma-oledi wangisa back endlini, ngafika endlini sahlala. Ashi oledi ukuthi no boy, ngoba siyabona ngathi la endlini awukhulekile ukuthi uhlalela endlini, kungcono uhambe webloma kwa-uncle lakho. Uncle lami ngafika ngabloma khona, kwangaba nenkinga, hlala vele ngageleza that 1 year. Mangigeleza that 1 year, meeting new people that side. Uncle behlala lento le ePhumula, kulama site wangasese Rondabelt. Lama site wase Rondabelt. So ngahlala khona lento lena naye ngahlala khona ngafunda grade 6, the whole grade 6 ngaqeda lento le grade 6 yami, and I moved back Tembisa to go and do my grade 7. I qeda grade 7, then I moved to high school ngagelezela khona Tembisa ngaqeda vele ngenze ilento le grade 8, grade 9. La ngafeyila khona grade 9. Mangifeyila grade 9 kwaze wakhani la seqala khona inkinga zami. Okay, my first incident being in prison, around 2010. Ngibuya kugijima ilanga la khona besigijima elento le eJimston. Besine group abayibiza nge-TAC, Tembisa Athletics Club. Bese lento le bese kwesinye isikole abathemsa high. So that day siyahamba siya lento le so gijima eJimston. Sigijima siqeda ukugijima, I come back, I found amajita aselento le. Amajita wami la nginokuphila nawo ahleli kwenye indawo bathi kusemaklazini, tavele yakhona bathi kusemaklazini. Mayifika angihlangana nayo endleleni angitshena brazi thina sihleli la siyabushaya zwakala. Okay, ngidona akuna stress majita, athi ngiyotshintsha impahla njengoba bengisagqoka impahla zokuyogijima.
hambe ngifike ngibeka impahla mangibuya amajita asabshaya ngithi just to get there siyahlala bona baphume ngendaba ukuthi bayenzani bathi hayi no siyabuya sisawulanda imali not knowing ukuthi abaye kuyolanda imali yabo endlini kunomuntu abombamba inkonzi la ngaphandle lo muntu mabephuma bembamba inkonzi lo muntu la ngaphandle iowner lale tavern le aliboni ukuthi obani abenza njani ababamba lo muntu inkonzi thina sisele ngaphakathi su3 namanye amajita lapha phakathi besihamba nawo labo bawu3 baphumile mabephuma baya ngaphandle lapha yana kuba nalo incident eyenzakalayo kwenzeka ukuthi kwazeka umuntu lapha yashona lo bebombamba inkonzi mabebuya mabefika kithi bathi asishifteni indawo kanti iowner lalo tavern leyo libona thina makwenza njani mase siphuma sesihamba libona abantu abawu6 yayibona lonto leyo bayefika lapho utshena amaphoyisa ukuthi no labantu bebewu6 yabo mara umuntu ogwaze lo umuntu lo angizange ambona mina so that day bahamba bawusithatha sibawo kahle bafika bathola umjito oyi1 abamaziyo sigcina sesitholakala sonke sibawu6 bathi jita niyazi ukuthi nenzeni ngithi izolo sixakekile thina ukuthi kwenzakaleni ngethina abanye thina labo bawu3 kwenzakaleni angithi niyazi ukuthi nibulala umuntu la ngapha lento le on Saturday nibulala umuntu hayi man zange sibulale umuntu thina bathi hayi no athini umnikazi wethabe hayi no abantu engibabonile mina lapha bawu3 but ngoba benihamba nonke nina anisho ukuthi ubani lo gwaze lo umuntu lapha yana hayi indaba yakho ikhulunywa iqede to the point ukuthi zithi Saturday that Saturday Sunday ekseni njoba belento le mabefika lapha ngithi lento yenzeke Sunday mabefika bafike bayasho ukuthi kwenzakala nani okay lidlule lelanga lelo sesikhulumile nabo labantu labo we think ukuthi no nothing happened nani sekuyinto edlulile zithi Monday Tuesday Wednesday Thursday around 1 o'clock ekseni ntathakos going to Friday fike sengizwa ngabantu abakokoda eminyawo ngithi yobani laba abakokoda kabuhlungu kanje eminyawo just ukuthi ngibone ngamalight adlala efastereni mangibona ngamalight edlala efastereni ngivula icurtains gcwele amaphoyisa la ngaphandle amaphoyisa ngithi mangiqala ngivula umnyango ngihlangane namaphoyisa afake ubani sicela ama handcuffs umama abuza ukuthi kwenzakalani ngivele ngimtshene straight ngithi no mama sengiyazi ukuthi kwenzakalani bangithathe ngihambe mabefika la kimi endleleni bathi bapho bro bakho ngithi abobro bamabaphi manje ngoba mina nginabro mina namanje nje ngiyazi ukuthi ngoba umuntu obengihamba naye ungijwayele ukuhamba naye nawo but okay hayi no ngoba uyazi mfethu ngene lento le ngene emotweni that day bekunama lento le bekunama van bekuneyimoto ama Ford Focus maybe close to 6 to 8 ama Ford Focus that day strategy ukuthi bekwi operation yabo yokuthi baqoqa like abantu abake benza ama crime before hayi ukuthi basibophe ngalelanga and I just think ukuthi kuzotholakala only thina sibawu3 esingenzanga nix ebesihleli lapho ngaphakathi eTavern that day kuyotholakala thina sibawu3 the 3 of the people ebebekhona njengoba kwenzeka leyo incident leyo abatholakala we stayed close to ilento lena 3 days kulokuthiwa kulindwe ukuthi kutholakale lawo bantu labo just to ukuthi kuzo oyi1 umjito wakhona afike abekwe lapha yana alethwa ubani ubaba wakhe ukuthi nangu oyi1 walabafana labo ngabe nenkinga aboshwe kube nentombazana phakathi intombazana eyaseMadela ingena kanjani intombazana bekehamba nabo njengoba kwenziwa yonke le nto leyo hayi kube yileyo ndaba leyo then bese kwaba nenkinga eyasidonsela isikhathi eside ukuthi sihlale isikhathi eside singathola amabheli elento le ecourt maybe sahlala close to 2-3 months close to 2-3 months ngendaba ukuthi
the person ogwaze lo muntu lona akatholakali. Just ukuthi bamthola kuphi eKZN. Beyabe sekubalekile mabemthola eKZN babuya naye beza ngapha. That was the day bese sisondela ukuthi siye court. So yela ini i-bail application. So manje mangabe ulibeleni trial belo? No, bese Modambi Correctional Service. Ngase what's this place? Moya ngase Davidton. Yeah, Springs so. Ingalapho indawo yakhona. Ingenye indlela le nto le. Still young sava isigela. Mangizongena lapha yana. The first things first. I don't know what's going on. I've never been in prison. I've watched yizo. That first thing efikayo engqondweni yami mawuqala ungena egate lasejele. Incident yizo. Anyone ozokutshena kwamanye ngesinye isikhathi ozokutshena ukuthi yizo has made umuntu abe nenkinga maqala ngena ejele. Because ngathi mangiqala ngena ejele I first imagined indaba ka Papa Action and being in prison. Being beaten up in prison. Stories esizizwe from ebantwini ukuthi ejele the incident that you did outside now bakwenza yona mawufika ejele. So nginaleyo mentality leyo mina mangifika ngena lapha ejele the first thing that they do to you nikhuliswa impahla stripped naked yonke into iba off nifoliswa ama line inseshwe impahla zene ninazo ama belongings inseshwe nimiswe ngama line wama 55 ikona lapho sometimes it's 10 people nimiswe ngama line before uzongena ngaphakathi ku building i-building ivalekile ne njoba ivalekile le building kunelento lena kulani ngena khona amakhumba ngena khona reverse and then you guys get off then kunama room nyana enfike ngene ku kulo ma room lawo before nizophumela kuphi la kunelento le kunomshini lo scan umuntu so masifika lapho ke ukuscan impahla nani bese masisuka lapho ngaphakathi then where it's sizofola ngalawo malento le ngalawo ma 55 then mase ngiqala sengiyaqala yabona manje I'm really getting into trouble sekuba indaba zokuthi asikwatiswa lapha yana umuntu like squad bafuna ukusesha for ukuthi akunanix maybe ozikhuphulile into ezinjalo zibeke maybe ibuni into ezinjalo because angithi ejele they don't allow imali umbese indaba zeni into nena zamafoni abazifunda but they are guys ukuthi bayakwazi ukuthi bawenze njani bangene nazo lezi zinto so every time when you come back from a court bona ukuthola bekusesha so that was my lento lena kube yile undaba leyo ukuthi ngiyangena ngaphakathi just to be lucky ukuthi mangena ngaphakathi I meet this guy engisuke naye kuphi eMakhoti hambe naye lo mjida lona endleleni ngilahleke qala ukubona le ndawo lena mina ngithukile kuthiwa bayahamba bayakwenye section ngikubekuse reception sekumele sihambe siyahlukana ke manje uGayi ngoba sekemdala yena uya kuphi le side labantu abadala mina ngisase young ngiyakuphi ejuvenile bye sengiyalahleka la ngaphakathi sengizithola ngiqayekile sengimile phakathi nendawo akunamuntu ngapha ngiqayekile yazi ngazithola sengishawa ngamaphoyisa lapha bathi ngizama ukubaleka ejele ngathi angizama ukubaleka ngilahlekile abantu bengihamba nabo ngibazi baphelelepi so kwaba ile nto le because ngafike ngajuthwa umjida lo ngihamba naye umjida uyile nto lena yena ungena kule side labantu abadala ngijuvenile mina ngisasemncane athini uGayi ukuthi hayi no boy sohamba sonke ala indleleni pipe bese ngilahlekile mina akusana abantu sengime ngiyi1 bakubuza wena ukhambani ngithi hayi mina ngiyifikela ngisasemncane but hayi no boy asambe uye lento le uye la kumele uye khona angazithola sengiyopapa mali lento le juvenile it's a place where you don't smoke
don't gamble. Indawo nje ukuthi ukuphila nje ukuthi uzama ukuletha le kuba grand engqondweni. Yazi ukuphila nezintanga zakho, once in a while you'll fight. Ulithola amajita kuyaliwa ngapha nani uyayifikela awazi next. Fika ndoda lapha awazi kumele wenzeni, kumele kubani, so kutholakala somile ekhoneni manje sengimile ekhoneni angazi kumele ngenzeni. Gcina kuba leso sikhathi sekumele manje ukuthi manje kuvela oyowani umjita krenkreni ijita khambana since umelana makuvala ijele why usamelana mfethu emfethu angazi ukuthi kumele ngenzeni ngiyayifikela mina. So akunamuntu okhuluma nami ongitshena ukuthi ngenzeni. Hayi thathe lapha namjitana ngise bathi kunabo cleaners angithi lapho nabo cleaners afike lapha nabangibona ukuthi amatshena cleaners ejitawo na umuntu afika unyuwani sibizwa ngabo unyuwani vele mawufika but hayi mfethu nangu hayi ngahamba landa isponge ngani angazi silando wapi isponge thathe oyi1 umjita uyangikhapha ngasifaye just ukuthi lo muntu lo ongisizayo endabe sibe abangani sihlale nalo muntu lo sihlala sijwayelane yonke into ibe right. Mangimtshela ukuthi ijita I'm from Tembisa atawu kanjani ngoba nami ngasethembisa yabona sihlale vele sizane nomjita hayi kungabi nestress asixoxe vele kube grand. Hayi gcina sesijwayelana vele angibonise ukuthi kuphilwa kanjani nani angibonise until to the point ukuthi ngicina sengiphuma ngihamba masofika lento lena court that day but hayi ningawari umngane wenu sesibuye naye. Okay ngoba senibuye naye umngane wethu hayi ila sivele sikhululeke khona ukuthi hayi no namhlanje sisho ukuthi amabheli sizwathola. Angabe nenkinga just think this guy uboshwa izolo walethwa ngapha transfer walethwa ngapha uzofika lo mjita lona same time ufika uthola ibail same day masingene eboxini sonke ufika uthola ibail nathi sonke bafike babhatalela ama-bails aphuma sangaphandle just kuzoba nenkinga into e1 umama imali akayiphethe for mina ayiphelele she thought ukuthi ibail maybe izothi 1.5 kanti ibail yakhona izothi 2000 rand. Ngabe nenkinga hayi hambe ngiphume vele phume ngayo ibail kube lo incident leyo sephelile ngaleli langa lelo. That was my first incident yokuthi ngasabuyeli khona esikela kuzowenza ukuthi lelo cala lelo sil-attende kuzothiwa ukuthi mina nalamajita lawo 3 siyakhishwa kulo lecala kuthiwa hayi nina noma u3 senizoba yini ama state witness. Angiphile vele ngingabi nenkinga nayo ngingabi nenkinga kuzoba ne-incident ya 2013 not 2013 man 2014 March the 21st March the 21st ihlalele nje kasi namajita saziphuzela kuvela this group of abantu kuthiwa ama-red ants. Yeah, they coming to ukuthi bazosusa insimbi imikhukhu ebengasemfuleni imikhukhu yakhona beseyiwela emfuleni indawo enjalo so bayeza bazoqhaqha leyo mikhukhu yonke lapho ngasemfuleni. Ngaleli langa lelo kuba neinsimbi ngathi ezisalayo la kamazenke nani asalayo wabantu. Okay ngithi okay na indlela yokuthi no ngithole ini pocket money for myself nami ngizokwazi ukuthi collect lezo insimbi koleke lezo insimbi lezo mangikoleka lezo insimbi ngingabe nenkinga hambe nalensimbi hambe ngiye kwelinye side kune scrapyard khona ivusumuzi nje waba enkulu nje kanje lelinye side abathi bathi ngasedampini indawo yakhona just to ukuthi ngifike ngidayise leza insimbi lezana ngithola imali engange 90 rand. Kule 90 rand sengibalile ke kule 90 rand ibhiya ngiyazi maybe it was 17 rand that time. Ngiyazi mangiphethe leyo amalento le 17 rand ngapha nalama 3 rand abuya yaza bogwaya ngiyabala okay ya hayi ngiyafana aphuma nyana amabhiya nyana awu4 lana plus nalabo gwaya ngale change ama 3 rand le suka that day ngenzeni
une game yamadice ngidlala namadice une game yamadice la ngithi athi ngiyoseta ngale 10 rand espe ngoba le 90 le 80 rand lengizothenga utshwala okufika kwami that day ngiphethe le 10 rand uNoxman abize imali engange 50 cent 50 cent ngiphethe i10 rand ngilahlele le 10 rand manje jita lahlele imali yakho ihlangana ibe yi40 rand mayihlangana ithi 40 rand there's this one guy about uTshepo a guy that I used to play with namadice engimaziyo I no ngicela ukuseta ngiyi1 okay njoba afuna ukuseta i1 ngithi program akunankinga I said sikhiphe ini ama 10 rand wethu mayakhipha ama 10 rand wethu bamudle le 50 rand yakhe uNoxman abize how much abize 100 cent mayibiza 100 buyisele futhi le 10 rand leya mangibuyisele le 10 rand ihlangane ithi 100 rand as mina ngumuntu othanda ukukhuluma yabo ngibuza this guy echita angeke usikhiphe nje obukwazile ukusikhipha njengasekuqaleni yayibo lo nto leyo ay achita abuza entanga yini uzele mina la emadayisini ngithi no angizelanga wena emadayisini ngizela ukuzofuna imali yabo ayi silalela kulama board ama4 khona ume ngale kulela side le board around ujita azoma lapha phambi kwami angiphusha entanga wangiphendula ngalendlela ongiphendula ngayo ngithi mara chita uyangiphazamisa ngisetile lapho just out of the blue kuzobuza omunye umama ome from a distance hey wetsala ngimo mangisanake le nto ukuthi lo mama lona ukuthi unaka kanjani into zamadoda yabo mangisanake lo mama this guy avela ngishaye ngempama nje straight ebusweni twa ngempama as a guy I don't take that light ngibuyisele sekugcina sekuyaliwa saphushana naye sekuyaliwa estradini just ukuthi ngoba mina ngisesayidini laka mjida ngabe ngaya okudlala amadice esayidini labo eKastlake ngizithole sengipakwa obrubakhe bangipaka obrubakhe ngibe nalento ukuthi ngiyakhona ukuthi ngizilwele ngizivikele from this guy nani siphushane nalamajida lawa ngikwazi ukuthi ngiyilwele kubo because it was open street and ngiyakhona ukuthi nami ngizilwele for my side ayingilwe ngalezo indlela lezo until kuzovela incident ukuthi la ngemuva kimi ekhanda ngishawe ngetshe la ikhanda mangishawa ngetshe la ikhanda ngidabuka ikhanda mangidabuka ikhanda kanjalo that's where I saw ukuthi no manje sebengathi sebezongihlula labantu sengivuza igazi into engiyenzayo manje iyi1 out of anger enginayo phume ngibaleke mangibaleka bangigijimise kuzofika endaweni ekuthiwa kunehostela nyana beyilapha ngasendlini abathi kusekhasela bafike bajikiswe abanye abantu lapha ngihamba ngendlini ngathi ngisengkwatile mina yaba ngikwatile kanjena hambe ngiyongena kuphi endlini I had this little Chinese sword ebenginayo endlini donse yona mangidonsa yona ngibuyele back ngale kulamajida ngoba ngikwatile mangifika khona ngale ngifike abasekho lamajida kunomjida oyo1 engingamazi ukuthi ungene kanjani le fight le ebekuliwa lapho ngoba at the first time mayiqala isuka lento beke ngekho lo mjida ngingabuza this guy uza uphethe amabhodlela webhiya A1 ulifakela imakwa awu2 wafakela emakwapeni amanye awu2 wabambela esandleni lo mjida lo azodlula straight lapha phambi kwami ukubonisa ukuthi this guy didn't even know ukuthi bekeshaya bani bekeshaya ngoba usendaweni yokuthi kulwabangani bakhe lo mjida lo ngime phambi kwakhe akangiboni nokungibona lo mjida ngingabuzi ngoba mina ngiyabona ukuthi this guy kahle yangidelela ngimshaya ngempama ebusweni just ukuthi azorola awele lapha phambi kwami make wela lapha phambi kwami kungene abanye abantu sekuyaliwa kuqalelwa phansi ifight ibankulu angakayisebenzisi mina le sword ienga enginayo anything that comes my way I would swing le sword bengiyiphethe so I managed ukuthi no the first guys ebengilwa nazo kwazile ukuthi bangakwazeki bangalimala abantu just ukuzovela this guy
out of the blue ophethe ibhodlela lento le Reds. This guy njobe phethe ibhodlela le Reds angazi ukuthi mina kahle kahle uye travel noma uze kimi lo mjida lo. Aze towards me angathi ngasemnyango waselento le wase travel angathi kunetende belingapha esayidini. Bengathi bekuzoba nebheshi langa la khona kuvaliwe estradini. This guy eze towards mina ngiphambi ngasetende kwetende eze lo mjida le just ukuthi ngizoswinga le sword imgwaze ujida. Mamgwaza ujida endaphe ujida ahlehla abuyele emuva. Mina engqondweni yami ngitshena ukuthi amgwazanga ujida because manje ngiyayibheka isword iclean ayina nix. Ngitshena ukuthi hayi no idlulile yawo yashaya ngapha ngemuva kuye yangamthinta. Hayi long busy ngiyaqhubeka ngilwa nalabo abanye abantu. Just ukuzothi kunento efikayo kimi enhloko. Ngibheke lo muntu ongenela ngaphakathi etendeni ukuthi kwenzakalani. Mangithi clap ngisamile emnyango wasetendeni thola lo guy ulele phansi uvuza igazi. Make vuza igazi kanje ngizibuza one thing ukuthi this guy ukwazeke kanjani because I thought ukuthi le sword idlule ngapha ngemuva. Thola ulele lapha ngaphakathi etendeni. I'm shocked of what I just have done. Angaze ngiyenze le nto leyana. So njoba ngimile kanjalo lo guy lona ulele lapha phansi. Angisabambanga nalento lene le sword engiyiphethe ngiqinisile kimi esandleni. Thuzwa ilento engiyenze lapha phansi bayihebse le sword kimi esandleni. Mabeyihebsa le sword la kimi esandleni, first thing comes to my head. Abantu bazongigwaza ngale sword. So I do into yowane ufuna la kune space khona la ngakhona ukuthi ngibaleke khona. Double up ngiphume endleleni une group ye-EFF. Group ye-EFF la endleleni izama ukungikhahlela inyawo ukuthi ngiwe nani manage ukuthi ngiphume ngibaleke. Mangibaleke bangigijimise kanti ubhuti wami that day usendleleni uyeza. Makeza ubhuti wami kwenzeka indaba ukuthi lamajida lawa ashaye ini koyi-1 ashaye impama koyi-1. Make shaya impama koyi-1 bahlehle babuyele back emuva. Mabebuyela back emuva, that's where I found indlela yokuthi ngenze njani ngibaleke ngendlini pakishe impahla ebenginazo because I didn't have impahla eziningi because bengibuye entabeni that year. Ngibuye 2014 early. Lapho bengitshena ukuthi ngiyahamba ngiyakubani ngiyaku Grootman lami elento le emfihlweni. Khona enye indawo esethembisa bathi kusemfihlweni ngiyakuye. So thathe lezo impahla lezo jambe umfula, mangijampa umfula ngiyelento le. Ngiye ngase police station kanti uzothi mase ngilapho ngase lento le before ngizofika ngase police station bangibone. But ngiyale ngase lento le. Ngase police station jamba umfula mina mangifika lapha straight lapha ngase police station kune venture vele selibhakile eliyavele kule direction engiyakuyo. Lapho ngalento le ngahesitate ngifike ngene phakathi kuyo leyo taxi leyo. Still having that 80 rand ngathi. Sasenalo 80 rand leyo. Ngena phakathi kwayo leyo taxi leyo hambe yongishiya khona emfihlweni. Just think ngisagcwele igazi ngalezo sikhathi lezo ngishintshanga impahla ngenzanga nix. Gcwele igazi because I thought ukuthi mangizophuma ngiqokele ngisazochitsha impahla labantu bazongifica khona la endlini. And kuzoba nenkinga khona la endlini. So ngivele ngibaleke that day hambe ngiye ku Grootman. Mangifika la hlala khona uGrootman thola ukuthi akekho. Mastene angibuza ukuthi kwenzakalani ngithi hayi no sengiqede ukwenza imistake enkulu lekasi ngishaya abantu lekasi nani. Okay athi mastende akunankinga. Umfonelile umbuzo ukuthi kuphi. Hayi ngithi no angisakhona ngumfonela ngoba ifoni yami iphuke khona ngale njoba bengilo. But hayi akuna stress ke bro ngizomfonela ngimbuzo ukuthi kuphi. Hayi amfonela umastende wakhe makamfonela abuza ukuthi ukuphi amtshene ukuthi hayi no ngale ukuthi imali yakho kuphi eBest. Ngabe nenkinga ngithi ngiyabonga ke mama stress asikho. Hayi ngigibele itaxi iyongishiya emall ngikhuphuke ngeinyawo ngendlini. Mangifika endlini ngithola vele uhleli nelento leyo uhleli netime vele lapha endlini. Mafika itime alibuza ukuthi kwenzakaleni ngimtshela ukuthi hayi sekwenzeka incident ngilwa nabantu ngale ekasi
emadayisini nani only first thing akalisho igama iTime ukuthi ngakukhuza ngendaba yamadayisi asho kanjalo uTime athi ngakukhuza ngendaba yamadayisi ngathi suka emadayisini so kube ile nto leyo sahleli kanjalo angibuze ukuthi so manje ucabangani ayamtshela eTime angangikhona ukubuyela ekhaya mina ngono ngihambe ngiyohlala ekhaya okay adaya akunankinga ke makunjalo zokunikeza imali ekseni ugibela uhambe sahlele kulindele vele lashona ilanga lalo day ekseni kuvukwe anginikeze lo mali leyo kumele ngigibele mina ngiye kuphi emakhaya mina ngigibeli ngemakhaya ngithatha imali leyo ngiya ku-uncle wami kuphi eSpruit ePhumula mangifike ePhumula fike ngichazele uncle ukuthi sekwenzakaleni ngoba already limfoneli lalathi uanele sekenze 1 2 3 nani chazele ngiseke ngibuza yini story ukuthi kwenzakaleni hayi lento lena ngimchazele ke ukuthi kwenzakaleni lokuyana ngeenkathi angithi driver ama truck uncle lokuyana ngeenkathi athi no boy ngoba wena uthi ufuna ilento le transport ekhaya kunankinga ngizokuthatha ngiyokushiya kuphi eMaritzburg ukuthi imali yakho ibe njani ibe less for ukuthi ukwazi uyokuthi ekhaya sahleli nje kanjalo sahleli relaxile lokuyana ntambama maybe around boma 5 6 kube ngene icall la seqala khona ethi uyahamba khona uncle kube ngene icall mangene icall ibuya kuma already mayibuya kuma already ngimuzi ma already khambani athi boy buyize endlini ngibuze on what grounds athi no boy la endlini bathole amabullet la endlini bathole ilento le i-ID yakho so njengoba bathole i-ID la endlini bazokwazi bazisheshe bakuthola so ngithi okay ngoba sebethole i-ID yami it's better ukuthi ngenze njani ngibuyele back endlini chazelo uncle bekuma already lo phone nayo athi ngibuye endlini ngendaba ukuthi bathole i-ID yami lapha endlini and manje inkinga yami i1 lamabullet alapha endlini ngawadobha lamabullet so njengoba ngawabhoyo dobha lamabullet angikwazi ukuthi asebenza kwesiphi isibhamu so angazi ukwenzakalani ngoba bazongithola labantu bazongishayela bafunani isibhamu so ngenze njani ngibuyele back endlini mangibuyele endlini ngifike ngithole kunama CID endlini CID lithini boy mina iadvice engakunikeza yona i1 for ukuthi wena ukwazi ukuthi wenze njani uthole ibail yenza into eyi1 because lo mjita bekebona ukuthi saseyintwana 25 years yabona ukuthi ayintwana for ukuthi wena ukwazi uthola ibail yenza into eyi1 ngeke ngikubophe mina ngikuse kuphi police station wena yenza into esimple kusasa ekseni vuka wena wenzeni hamba lento le uye police station uyobachazela ukuthi kwenzakaleni hayi thima ngiqala ngena ngisaqala ngisho igama ngizathi igama lami uAnele Mbukazi bathi hayi mfethu kudala sikufuna wena yes angaka ngisaqeda ukusho igama nesibongo hayi bathi mfethu kudala sikufuna wena ngibe yimi lapha yana sengiyathathwa ngifakwa elento le emaselini lokuyana ngisanake lokho sengiyathatha ngiyabuyiswa ngikhululiswa amabhandi ngikhuliswa icathulo khishwa mali into intambo zezicathulo ngithathiswa iminwe lapha ngithatha ama fingerprints lapha yana kube lonto leyo bangicharge nani hambe ngiyongena ngale emaselini mangifika lapha ngifike ngicharge yonke into ngingabe nenkinga hambe ngecourt attende bathi leta uphinde ubuye after 7 days for i-bail application mangibuyela khona ngifike ngithole another bail yakhona it's 2000 rand